محرز وينه؟ كسرنا عينه. محرز وينه؟ كسرنا جيدون. كسرنا وينه؟ طلعوا من جيدون. محرز وينه؟ كسرنا عينه. كيما مغرب. hande vraiment woni weltare mawde pour Mauritanie min jalti Bowal minen tele bedda équipe fo yalti Bowal pour célébrer oɗo victoire hande wonani min weltare ne feewi par ce que komin gari ɗo ko min tawi Sénégal naɓe Mali naɓe leyɗele goɗɗe ene célèbre taw wona Mauritanie naɓe tan taw wona enen tan donc vraiment ko weltare kadi eɗen paadiɓe équipe o yesso e yesso c'est possible ne hande woni possible ni c'est possible wadde coupe o teppel a keɓen coupe o en kalando enen ha yesso inchallah. Aujourd'hui, nous avons suivi le match avec la peur au ventre, mais Dieu merci que la Mauritanie a gagné les Mourabitoun. On vous attend. Les matchs prochains, on va encore vous supporter. Le Togo vous supporte. Yes. ما تقول لك شعورنا بيش شنو؟ زين شعورنا نسبرون احنا كمواطنين موريتانيين. والله. ايش بيسووا عليهم اعطيني شوي نقول شيء في قلبي. سي قايل في كاليفيكاسيون موريتاني. لك شوي. موريتانيين كيف جبرنا طعم السعاده، ما قد جبرناها 2002 احتفلنا مع السنغال متنا وخلينا. عقب ذاك احتفلنا مع تونس ومع مصر. اليوم نموت مع موريتان. الدار هانفي موريتاني فوفنا نيالتي ورست نير يمين بلتي بالاجين تشاباتين سرقولين سونيكين tout le monde ils sont contents. Non, min beltime victoire pour une première fois dans l'histoire. Vraiment, nous sommes fiers de notre pays. Min beltime fait. Et min bawi damaran ha final. Ha final inchallah. Pourquoi pas Inchallah. Donc ça fait l'occasion min kewi do Papis Koné et Papis Koné holno jiruɗa hande victoire hande o et j'espère qu'en marque histoire hein. Non, ça on est rentré dans l'histoire. Inch'Allah cette fois-ci on va chercher la coupe. Inch'Allah, on va pour gagner la coupe. On va. J'espère qu'à weltimo quoi. Machallah. Vraiment min beltimo jaajëf. OK. يا ماتش موريتاني شو ماشي عندكم؟ الحمد لله احنا فرحانين مع الشعب الموريتاني وداروا بون ماتش تبارك الله عليهم. شي الجزائر لعبوا شويه مزيان ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله يوصلوا للفينال ان شاء الله. ديما مغرب ديما مغرب. محرز وينو كسرنا عينو برايلي وينو مغرب شوفوا محرز كسرنا عينو. كومون شفت ماتش اليوم؟ ماتش اليوم تبارك الله زين حتى وينعدلوا كامل قاربينا وهاي القلب نحن قاربينا حتى والليله ان شاء الله وليله من الان نحتفل ان شاء الله. الخارج لا الاحتفال والصبح كل شيء كدو نعدلوا كل شيء كدو ان شاء الله. Comment ça fait l'occasion on a qualifié? Est-ce que قد نجيبوا كوب؟ دور ان شاء الله نجيبوه. دور نجيبوه ان شاء الله ولكم ان شاء الله. معنا جا كوفيا ان شاء الله. كوفيا نصل الجويله ان شاء الله. On dira match hande. On n'a rien à dire. Félicitations. On vous aime. Merci. Holko podde prochain match meɗen? J'ai pas bien compris. Allah waɗi en qualifié. On a qualifié. Qu'est-ce qu'on attend pour le prochain match? On veut coupe à la maison chez vous. On veut coupe à la maison. On continue. تعرف ما عاطل تصور انت الجزائر بالنسبه لي من الدول اللي فات طلعت في مجال الكره. موريتاني 1 الجزائر 0. هذا كافي. تعرف احنا اليوم ما عندنا كاع شي لا نقدروا نقولوه ما عندنا شي لا نقولوه. Merci papa. Merci. holno jiruɗa assalamu aleykum bito ɓurtarema min ma fof ɗum ɗo noon tan haalande weltare par ce que ɓuuri fof mawnude e welde bit mom mbaɗi o seulement ene weeli min très bien Mauritanie allez Mauritanie
Inch'Allah, l'aide Mauritanie a gagné, ils ont éliminé. Je suis vraiment contente pour eux et je suis contente d'être ici pour les voir. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Qualifié pour la 8e de finale, tout le monde est content. C'est pour la première fois dans l'histoire que la Mauritanie vient de se qualifier. C'est pour la première fois que la Mauritanie vient de se qualifier. Pour la première fois dans l'histoire. Amani, sama gars yi tey loo leen gisee qualification bi mu rabitu ci 8e finale ci 8e finale. waaw dëgg la ndeysaan nee naa la Sénégal Mauritanie benn lañ. ñun ay doomu sénégalais lañ. mais doo gisee lii dama war a xam ne adduna moo yaatu. di kontaan te trop nag. di leen wax amuñu lu Nouakchott amuñu lu Mauritanie. ñun ñëpp benn lañ on est ensemble dañoo war a bokk def ba mu baax. bokk ndey bokk bàyyi. may la famille c'est telen beddo on calminama on juurama noon foof hannde ko qualification Mauritanie hannde ɓe qualifie bandiraɓe ko kalɗen qualification Mauritanie o machallah min beltima hannde ko weltare hannde ko ñalawma weltare kadi yo yarni ha yesso yo Allah addana men kuppore hamin kolla ɓe mbawko ko ɗon polentir o yomi ƴettine ɗum goɗɗum haalde mum bismillah koyo